Da li mogu da se izvučem i bez medicinske indikacije počnem surogat program u Ukrajini? Je pitanje koje često dobijemo u poslednje vreme. A odakle uopšte ovo pitanje? Celu konfuziju prave neke agencije u Ukrajini koje ne rade u skladu sa zakonom i koje nude ovu mogućnost. Ali pazite, to je veliki rizik i to vam nikako ne preporučujemo. Da biste legalno realizovali surogat program u Ukrajini, neophodno je da budete u zvaničnom braku, dužina trajanja tog braka nije bitna, da budući otac bude genetski vezan za dete, da imate medicinsku indikaciju, odnosno medicinski razlog zbog kog je surogatstvo jedini način da dobijete potomstvo. Ukoliko nemate bilo koje od ovih uslova po rođenju deteta, možete naići na veoma ozbiljne komplikacije pri dobijanju izlazne dokumentacije kad se dete rodi. Zato je vrlo važno da ne nasjedate na brža i lakša rešenja i uverite da imate sve uslove pre nego što započnete svoj surogat program, jer to je u vašem interesu, interesu vašeg budućeg deteta. Ako su vam potrebni savjeti ili dodatne informacije o svim uslovima realizacije surogat programa, pišite nam ili nas pozovite.